l-iskart. Hekk kif idoqqu l-5 jibda jdoq l-iżverjalin. Imma jiena nkun ġa mqajjem, jibqa' jdoq u jaħli l-ħin. Inqum nixa l-istanjata, nieħu bela tea għall-kwiet. Imbagħad nibda dik il-mixja li twassalni ġewwa l-wied. F'nofs il-wied irmew l-amara, mejda u siġġu mkisrin, irmew kuker, friċċ u kabort, u rmew il-washing machine. Xaru kaza l-wied kif spiċċa, kif ninfiska, kif nirvilla. Laqwa li l-iskar tal-barra, basta ġewwa jkun pupilla, marru jowmu iju r-raġel, ma' tfal Casey u Cassandra. Għażlu l-bajja in-nadifa, imbattel u ħallew mandra. Reduce, reuse, recycle. Dawn il-kliem tal-lem bl-amment. U jekk imbagħad tibda tagħmilhom, tkun qed tibża l-ambjent. U mela se nibqgħu narmu skart ma' kull imkien. U mela niefqu naħlu l-ewwel wieħed jien. L-iskart li qed jintrema filgħodu nħorġuh. Hekk kif tintela l-miżbla. Imbagħad fejn ser neħduh?